Nalazimo se u Meda dečijoj radnji i danas vam predstavljamo proizvod koji je jako koristan za mame koje doje. Reč je o pumpici ručnoj za ispumpavanje mleka nemačkog proizvođača NUK koji se gotovo 60 godina bavi proizvodnjom uglavnom cucli i flašica, ali i dodataka koji pomažu mami u prvim danima posle porođaja. Od čega se sastoji ovaj NUK paket? Sastoji se od pumpice, flašice za čuvanje mleka, podmetač u kome se drži flašica i zatvarača za flašicu koja može da se drži u frižideru. Sama pumpica ima mekani silikonski jastučak koji pomaže majkama i ručnu pumpu koja je zgodna, ima prednost odnosno elektronske jer se manje kvari i može mama sama da bira intenzitet i snagu kojom se ispumpava mleko. U kojim sve prilikama se koristi pumpica? Pumpica se koristi u prvim danima kada beba ne može da povuče dovoljno mleka da bi se pospešila laktacija, kao i kada su u određenim okolnostima beba i majka razdvojene da bi se održala laktacija. Treća prilika za korišćenje pumpice je kada majka ima dovoljno mleka pa se može ispumpati u flašicu i čuvati u frižideru. To znači da mama može da ode negde i da ostavi svoje mleko da bebu nahrani neko drugi.